Emisa y'okushabira Omubiri Gw'Omugyenzi Father Wycliffe yayebemberwa Reverend Father Deusdedit Twesigomwe ekikondanjojo. Reverend Father Deusdedit Twesigomwe yagamba hamugezi nkobire nahereza buri muntu we n'ekitinisa kandi abire nabunzi enjiri ya Kristo atine kweganya. And you would choose his matter accordingly. For one, we will choose the attire that fits. I mean, I'm managing my revolution. I was in the room. Yain Rari, Yarico, Umreva, Munomuntu, Wokunis in the Jarmu, and I'm not worried. I respect everybody. Wamhereza umushuku akugandira agashaka kwezi kogeyo was a good reader. Nabona atahafi iri akashobora kabiri nagizo kutura akasendi stone ahora akagenda kukaza mutindo. Was a humble man. Munyanya w'Omugyenzi yashobora ngo nkafamire baferwe nyomyo. Bashasha munonga. Aba munyanya zite kusigaho kandi ati umwana muto. Abakristu nabo bine bamugambaho. Naferwa muyo wanje Reverend Father yamugisha Wycliffe ndukushasha kwangwa kwa naferwa umwana muto. Mwana takatize na myaka 20 ferwa umwana nkogwe n'umuranze mu kintu cyango abi yakurikire umugasho gwatwinire mwenu ya strategy kandi umugezi twantora nawe akashoma humura mwanya kujumere ritu twatagana nawe munonga kandi umwana murundi icyo murundi akunda abantu nubwo hatagiye kufeza nakunda abantu ine mukago cyo abari umuntu w'ubunanizwa kandi abana-akunda urwetorwe nko mu sacerdote kandi abagereza kusavinga y'abantu ubwo babiri amazire. Reverend Father Wycliffe byamugisha akazarwa mu kwezi kwa kana umwaka gwa 1998 yatungisubwa umwaka gwa 2018 aharigiro mu magara genseji abira kize imyaka mukago mu sacerdote kandi obuhereza akabutandikira kanyina Kyezimbire parish umwaka gwa 2018 paka 2020 Rubindi parish na bwanyuma yazanya buke umwaka gwa 2022 okusya hati obuyaga bwo mu magara gensi. Agwiro mu Rubutandu ahanguto yambara ribanda kilomita 1 kurwa mu katawuni kayigorora. Gashakwa Martin Nebye awa Sky TV ya Genshonga.